kimseler yerdem itkende Muna hatler gülevkli yazılar bizden başka nişi dökkendi Ey şir şarı biraz ekrin eylen Yazdı kuyaş seni de aşıkıma Vakıtlarını dizginlisi kile Şoşı mehebbetin kakında Самат, Нихал. Heybet Ali. Қайда бұлай? Айтмеймін. Әйтейін де Зинхар. Аусы, сен бит ауыл қызы. Шауға сабап қоя бара бар. Тыр! Пішенге? Қора әлі, нешік білдің? Ярар енді. Самат. Ал әлі мені өзім білән. Немелерге бармайын. Мен сеңа ердәм етемін. Керекмей. Ауылда яшап орманға да шыққан жоқ бит. Кім тұта? Бір өзім қорқам. Қорқа тұрғаны шу сен. Қарышыға қайдасың? Ярар енді. Мен сеңа кеше жешірмін. Түш қазір. Әгер өзің білән олмасаң, бүтін орамға қышқырам. Шанс сена. Hadi. No. Dilber! Dilber! Haller neşek? Әйбәт. Seniki heybettir. Tek Samat'nıkkın aşar. Нәрсе болды? Haydi otur bargaç görürsün. Tağın şul Миннур, şaqına özünü türmege oturtmuşa kaldılar bit. Yokla indi, şunlap aytem. Başıma tuta tepmegen bit. Haydi otur yatsın bulur. Anda orman boyunda Samat bilen nersedir bulgan. Haydi otur. Haydi tezirek. Çiçeklerinin niye kiregi var? Özü birir kışın bulmasa. Çiçeklerinin niye kiregi var? Özü birir kışın bulmasa. Nerse soğukta yangan kıyaş, Üz kıyaşın balkıp durmasa. Nerse soğukta yangan kıyaş, Üz kıyaşın balkıp durmasa. Самат.
Samar. Матурмы мин? Шәшәкләрдән бик матур. Ә беләсең килсә, бу мәхәббәт шәшәге. Базавар яратып ашый. Ой, нинди син? Нинди бар? Бер уй бер шимине. Нигә килдең икән син монда? Үзеңә генә күңелсез булмасын дип. Сөйләшер сүзем дә бар иде. Сөйләшер өчен монда кадәр килмиләр. Монда беркем дә юк. Без икәүдән икәү генә. Я, сөйлә, тыңлыйм. Samar, мин синең атыңа булса да ышанмы? Нигә ашыйсың? Дилбәр, Анысы безнең эш. шул тиклем үлеп яратасың. Минем кайсы җирем ким? Яхшырак әле. Алсу, ішкі дөньяң ничек? Ишке дөнья белән ерак китә алмассың. Мин Камиләшкән сат эзлим. Гөлнур, нигә алып килдең син мине монда? Хәзер күрерсең. Әллә каян эзләмә. Алсу, җәй кылма инде. Алсу. Алсу. Әнә кара. Кил. Күрәсеңме? Дилбәр, тукта! Дилбәр! Дилбәр! Җәкләнма инде. Кылма, тырдым. Кылма дим, ничесе. Дилбәр. Дилбәр. Якын килмә, күрә алмыйм сине. Минем ни гаебем бар? Саматның сиңа шөньезен аштым. Кем сорады сине? Кем сорады? Дилбәр. Бу Илнурның мотоцикл түгелме? Әйе, шуныкы. Нишләп йөри икән ул монда? Әнә, ни эшләп йөри? Камиләшкән зат та шунда. Дилбәр, булды. Тынычлан, еме? Үземне генә калдыр, зинһар. Бер үзеңнеме? Әйе, бер үземне. Ничек кайтасың? Кайтырмын, борчылма. Илнур, кит.
Kızım. Kayttın mı? Kayttım yani. Niye? Keyfin yok. Ağırmısındır hiç? Yok. Samat bilen sözge kelmegensizdir bit. Kızım. Yanıma kelin. Nigedir ko'nglim aşkına hayırlıga olsun. Kızım. Bular benim evimin tisi. Men sana, sen kızına verirsin. Rahmat Dani. Dani, ne buldu? Yok balaygına. Kızım, men öğretken münajatlarının birisini jırlaylı. Eyde başka vakitte Dani. Jırlağımını işitesim kelgen edi. Ertege, yaray mı? Yaray. Nasip olsa. Kızım, anda tübetey var. Alıp bir el şunu. Kızlar kışkırın açarız mısın? Sen şakırgaç yolla düşmüşen olmaz. Mana bunu Aliullah babana verirsin. Men alırga barmayım. Men Anlaşıla. Mangay közüp görgen nerse ko'ngil ko'zi bilan to'g'ri kelinmi. anlamadım Dani. Vaqti жеткәч anlarsın. Teksin bulmasın. Bu kişi diyenin öz başından geçirmiş anlamış o. Biz de yaşadık. Tübeteyingni koyşan verirge. Özün bilip verirsin. Dani. Olda Galiullah babay bilen senin turunda ellen demişmişler yeri. Eşinlikta nersesin? Şınlıkta yalgış yazmış hem durmuş.
Зәки мин уйлаганча булды. Гөлҗамал минеке. Ә ул бит әле бөтенләй үк синеке түгел. Борчылма. Моннан ул бер кая да китә алмас. Әйдә, чыгып куйыйк. Дәвани әйдә менә җит әйтәм. Бәрәкәт алайым дисәң, әҗерен табайым дисәң, җәннәт әһле булыйм дисәң, укыйртән кишен Коръән, җәннәт әһле булыйм дисәң, укыйртән кишен Коръән. Дәвани. 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 Бүгін ертеге аттестат ала. Укырга китсен. Бала-чага түгел җиткән кыз. Мин дә шулай чыгып киттем. Менә исән сау. Әминә, без бит әле түгел генә аның нәрсә эшләргә җыенганын белмибез. Аңа хәзер без кирәк. Син уйлап кара. Күз алдыңа китер. Әтисе була торып, гаиләсе була торып, кыз бала ялгыз бер өйдә яши. Тулай таракта күпме яшәдем, үлмәдем. Әминә, анда шәһәр, монда авыл, Дилбәр менә монда безнең белә торырга тиеш. Тынычлап кына, рәхәтләнеп кенә яши башлаган идек. Әминә, Дилбәр минем кызым ул. Шулаймыни? Бул да менә җитте. Кайтарам ди. Син? Укырга китсен дим. Ау? Кайтарам ди. Син? Нәрсә мин? Янына сөйләшергә барам диде. Бәлки ризалашмас. Ой, малай, шулай гына булсын иде. Сәмсез. Ой, Алла. Тагы нәрсә булды, Зәки? Детектив Папуас, сәлем. Sıra kırdı. Belki buraya nedir? Bunu duruyorsun da. Gelin kaplanı. Otur yana kıldım ben. Менә хәзер тиз генә матур иттереп йод белән сөртәбез дә. Beylep koy mikrop kırmasın. Mikropka mikrop timi. Mikrop duruyorsun da. Мә, бар, миңа кайт булды. Akagaz. Нинди кагаз? Үзе дип. Dükkanı duruyorsun da. Bütün vakıtlasın. Vakıtlısı eski rami diyen. Min bit kamını bu kul besleyelim. Зәки, бар, кайт, бар. Кисемizde atarız hazır. Marmın tanesi bu kişi var. Min bilesin ki sen sakınını bilem. Barbar, nişasını, Papuas. Сен бана Папуас Зәки диләр. Я әйт инде. Булай булды ул.
Hey! Qoldurunuz kiyimni şolaputlar! Hey, tutsam imarağızını okutan! Kishilardan uyat. Yep-yosh qiz bola bir yolg'iz yashab yota. Hayda uyga qayt. Nega dashmaysan? Amin opa bo'yini sottirmoqchi bo'lami? Yo'qni siylab o'tirma endi qizi. Dövani negiz bitsa, kishi yo'g'ala degan edi. Aminim yo'g'alasim kelmay. Yo'g'olmassin qizi. Menim iga tutunirga o'ylaganim yo'q. Qaytasanmi? Amin opa. Onun bilan suylashgan qizim. Yarar. Men o'ylarman. Sen uzoqqa so'zma endi qizim. Men bugun qaytsam da rizo. Ati. Ertaga chiqarilish kechasi kelasizmi? Men ishlarimni joylarimda qizim. Tirishirman. Balay. Tiga bir boshimdan chiqmay bitali. Nishlargasan. Слушай, Симблайт. Dilber. Amine opa. Nik kirmaysan? Kirib turga vaqtim yo'q. Tanlayım. Etin keldimi? Keldi. Сөйләштегезме? Сөйләштек. Нәрсә кайт дидеме? Диде. Син нәрсә дидең? Уйлап карармын дидем. Уйлап карый ул имеш. Уйлыйсы да юк. Әгәр дә ул йортка кайта калсаң, рәхәт күрермен дип өметләнмәгән. Мин сиңа көн күрсәтмәячәкмен. Син мине беләсең. Тәмугта яшисең килә икән, кайт. Рәхим ит. Аңладыңмы? Амина апа. Dünya barında үз урынына куя ул. Без күрәсең, кеше күрми.
Айболат абый. Исәнме? Сөйләшәсе сүз бар иде. Хәзер, Фирүзә. Хәзер. Не емішің бар, Фирүзә? Емеш синең җимеш турында. Тоқталі, нинди җимеш турында сөйлейсің сен? Хатының Әминәңне әйтәм. Нәрсә болған минем Әминәгә? Син жюри кыланасыңмы әле, чынлап та белмисеңме? Қарады, Фирүзә. Бұлай да баш қатқан әйме. Аңлатыбырақ мотор иттеріп кенә сөйлә әле. Синең ана этеңне минем ата эт белән йөрүдән туктатырга кирәк. Фирүзә, сен нинди итләр турында сөйлисең ул? Безнекеләр йөри димисеңме? Этләрме? Аяклары булгач йөриләр инде әлбәттә. Этләр. Берсенең исеме Зөфәр, икенчесенең Әминә. Әле йөреп кенә калмыйлар шул. Икебезгә дә зур итеп мөгез куялар. Киләсе калмаган икән. Ярый, Булат абый, гафу ит. Курыкма, эш куркудан узган. Минем күз яшьләрем сез түгелмидер. Күрербез, гомер булса. Нәрсә турында әйткәнеңне аңламасам да, күрербез, ярар. Аңлыйсың, әнкәет. Бик яхшы аңлыйсың. Син авызыңны чамалап ачыймы? Югыйсә мин... Нәрсә син? Эләктерергә дә күп сорамам. Эләктер. Сине бик яхшы эләктерә диләр. Синеңдән пычранасы килми. Әминем синең белән килмешәк. Беләбез кем икәнеңне. Авылыңда кырсак ясатканыңны, Казанга качып, бала төшергәнеңне дә, общагында ничек типтергәнеңне дә бөтенесен беләм. Нәрсә беләсең? Җап авызыңны. Җаның ачып. Син нәрсә беләсең? Син нәрсә? Син нәрсә? Кая тыгыласың син? Кая тыгыласың син? Нәрсә беләсең син минем турымда? Бөтен авылга фаш итәбез сине. Нишлисез сез көпәкендез кеше көлдереп? Менә хатыныңны тый. Кем көлдерәсез мәллә минме? Фирүзә, тукта. Туктамыйм, җитте, аерылабыз. Балалар кызганыч, аларның ни гаебе бар? Хәер, нәрсә сөйләп торамсың? Син бала кадере белә торган хатынмысың? Нәрсә кыланасыз сез? Нәрсә җитми сезгә? Кайсыгыз беренче башлады? Китик әле. Сиңа барыбер түгелмени? Күрә алмыйм. Кемне? Барыгызны да. Яра. Китәм. Бар. Юлыңа ак җәймә. Кич белән күрешеп барысын да сөйләшербез. Өеңә кайткач, айлытын күрсәтерләр әле үзеңә. Нәрсә беләсез соң сез? Нәрсә кыланасың син, ә? Нәрсә кеше көлдерәсең? Нигә һаман мине гаепле итеп чыгарасың? Ә кем гаепле? Минме? Мин гаепле, мин җүләр. Сиңа кияүгә чыкканга. Ялла. Әйбәт кенә яшәп ятадыр. Каян килеп чыкты ул? Миннән чибәррәк, яшьрәк булса бер хәл. Каралы, син бит башка сыймаслык нәрсә сөйлисең. Айбулат бит минем дустым. Дус булгач ник бөтен авыл сөйли? Көнләшәләр. Синең белән без матур, пар күгәрченнәрдә яшәгәнгә чыдый алмыйлар алар. Хәзер
кішіге шана тұрған мені. Сен адама? Жегенде мен ашамайсың. Соң Фируза қара. Дус кішінің хотыны болғаш. Машинаға отыртып қайтқаларға туры келді. Бір ауылда ешігеш кішіні машинаға отыртасың енді. Ауылда шол енді қазір көпіртіп әлі нәрсе сөйлерге тұралар. Нақаққа мен аялай ағасың. Балалар қызғаныш. Қызғаныш түгі. Сен, мен бар. Балалар бірінші планда ойламада сен бұл тұруда. Шынапты. Бір нәрсе де болмадым. Нәрсе болсы. Ненде шек болырға мүмкін, ә? Утыртма шуны башқа машинаңа. Утыртмайым. Ура бұзам. Жияу жүрсен аңа файдалырақ болыр. Bu нәрсе? Аңламадың мы? Нәрсені? Қазаныңа қайтып кете аласың. Менің ондашым жоқ әлі. Міне қазір болыр. Ой, Болат, сен мен білен театр ойнам әлі. Жоқ, мен ойнамайым. Менің біле ойнайлар әміне. Ойнайлар ғана түгел. Менің хислерімді таптыйлар, изелер, түкірелер. Ол да жетті. Мен де ормандағы пұшы шекелі мүгізлерімді ташлайым. Нәрсе бей, дүр жағын қибыла сенің. Қоя тілейсің шunda бар, нәрсе тілейсің шуны ішле. Кім білен бей, кім білен? Жақын достым, қара жылан Зүфәр білен. Сен аңлатасың мы, әлі шылай өз-өзің білен сілешесің мі? Аңлатам. Мен өзімді аңлағандым. Рахмет, Зүфәр қатыны Фируза келіп, сіздің қалләргіз турында сөйлеп, менің көзлерім ашып кетті. Нендей қалләр? Сіздің орманда әттілер кебек, ағашлар арасында егішіп яту оғыз турында. Міне іш неде егер. Ол Фирузаның кінләшуі білән жүләрлер йұртыны ұзатырларды әлі. Отсыз түтін болмай, әміне. Нендей от, нендей түтін. Зөфәр бірнеше тапқыр ішке отыртып алып барды, іштен отыртып алып қайтты. Ауырлар янына алып барды. Сенің достың болғаш, ышанып отырдым енді? Әнеше башлануға айтмадың? Әміне, бұл сөзлер гіне. Сөзлер, Фируза сөз сөйлемеймі? Урамнан кірген әр бір ауыл ғибатына ышанасың, өз қатының ышанмайсың. Әміне, ауылда ғайбәт ері. Ғайбәт? Ғайбәт шол міне өзіңді айттың ғайбәт. Ирбашың білен қазір ғайбәт жейіп жересің міне? Eyді, ішіңні жеңгел айтам. Eyді, Зөфәр достыңны шақырабыз, eyді, шунан сырарбыз, eyді. Әміне, керек ме кіші күлдіріп ерме? Әнеге, кімдір нәрседір әйткен, кімдір нәрседір ишіткен, онарсың сенға келіп, сөйлеген, шуннансың сен мені мысқыл етіп, менің үстіме жент пішірақ сөзлер отасың. Ирмі сен? Әлі шүпірәк мі? Білмейм енді, Әміне, білмейм. Баш қатқан бұлайды. Ой, Болатым менің. Сың өзің ойлап қара. Зөфәр білән сені шағыштырамысың? Мен бет сені бір кімде де олыштырмайым. Өлгенде де. Нешлелер? Нешәсінлер, сөйләшмелер. Қазір басы да өзі бізден тұрады. Мен барып шықмас деп қорыққан ем. Өт башсың өзіңді алсы, Құсақ бұлық, ойын іш түгіл. Өзімде келіп шағырына бик ышанып біте алмаған едім. Теге біз башлаған іш ме? Біз башлаған іш ме? Тинтәк. Сабан тойында ұрлап бүтін ішіні харап ете яздың бет. Яры еміп қалдылар. Зорға жібермеділер. Шаярдым. Мәхәбәтләрін текшіріп қарамақ шедім дегеш. Ышандылар тағы.
Ey Allah! Тоже миңа тикшүрүшү Шерлок Холмс. Ярар, болды бит инде. Біз дегенше болды, Әйдә, бирге. Бірақ қазір енді береке де болады. Әйдә.